अकोइबगी फिबम कन्ननबगी पांदमदा इम्फाल वेस्ट की एको क्लब स्कूल चामगुद्रा मंगादा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी इम्फाल वेस्ट ना लुपा लिसिंग मंगा मंगा चेक सिनक्रे अमसुंग स्टैंडर्ड रॉबर्ट स्कूल केस की अचुंबा लंगला लंगजिन पुतोननबा जेएसी की मियोय मापन साबा कांगबु अमंगसी मणिपुर की गवर्नर उनदुना मेमोरेंडम पिसनक्रे मैं अब खुमजरी दम येंगबिरी बसे इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई पिंकी ओक्रम ना हौजे पुंगजासी फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियाम द पिजरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लैबा एको क्लब स्कूल चामग हुंबुद्रा मंगादा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी इम्फाल वेस्ट की माइकई की चेक सिंह खुसिनख्रे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मित्यंग मखादा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना स्पॉन्सर तौदुना खुयाथोंग लैबा इम्फाल जोनल ऑफिस ता पांगथोकीबा थौरम अदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्फाल वेस्ट की साइंटिस्ट सी के एस तोंबा जेडीओ जोन 1 की खुमुकचम सुचित्रा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी इम्फाल वेस्ट की डॉक्टर हेमानंद याउना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी लाकपा ओजा सिंगना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्फाल वेस्ट की साइंटिस्ट सी के एस तोंबना हाइखिबदा अकोइबगी फिबम मांगसिलक्लिबा असि कन्ननबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मित्यंग मखादा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ना स्टेट गवर्नमेंट का खुसम नरगा डिस्ट्रिक्ट पुंबदा एको क्लब स्कूल सेंबा लोइनना क्लब सिंग असि मथौ फगटनबा पांदमदा सेलगी ओइबा मतेंग पीरी इम्फाल वेस्ट की ओइनसु एको क्लब स्कूल चामग हुंबुद्रा मंगादा ngasi lupa lising manga manga चेक ngasi स्कूल अथॉरिटी सिंगदा खुसिनरी सेंफा मसिना स्कूल की महाइरोय सिंगदा उ थाहननबा लोइनना अकोइबगी फिबम ngakna thambada मखोय की ओइबा थौदांग लौहननबा पांदम थमली महाइरोय अमदा उ चारा अममम थाहनदुना लोइनना उ सिंग अदुना मपोंग मरै फाबा फावबा येंगसिनहनगनी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माइकैदगिसु एको क्लब सिंग असिदा मतेंग पांगननबा अखन्नबा एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग वेन अमा थमजरे लोइनना दरकार लेबा मफम सिंगदा उ चारा फंगहनगनी हाइना के ऐस तोंबना फोंगदोखी स्कूल सिंगसिदा अखोइना प्लास्टिक फ्री स्कूल प्लास्टिक कॉलेज प्लास्टिक फ्री जोन हाइना अखोइना लाउथोंगनबा हाइरिबा इको क्लब की मेंबर सिंग इको क्लब स्टूडेंट अमसुंग लैरिबा डिपार्टमेंट पेरेंट डिपार्टमेंट सिंग डिस्ट्रिक्ट खुदिमकी लोइनबा अखोइ लोइनबा थौरांग तौदुन लेरे अदुना अखोइना 2 अक्टोबर सिगी ममांग सिदा अखोइना प्लास्टिक फ्री स्कूल सिंग से ओहिनबा अंगांग अमा मी ओइबदा ओइनबा होनबदा संगिबा लेबर केयर मयामदो उपामी अदुदा केयर पिरगदी अखोइ फजना हौबो ngamni अखोइ मयामना खंगे ngasidi upami se pangtha थारा कानदसु मजु कानदे उ पाम्बी उ थाबदि लाई उ होनबदुदि लुई अदुना अखोइना अंगांग अमा वोइबदुदि लाई अदुगा मी अमा वोइनबा मदुगा केयर लोबदुदि लुबदौना उ पाम्बी सिसु अखोइना केयर लोबम थोइ अखोइगी जोन गी माइकैदगिसु हंदक लाक्लिबा डेट 13 सिदा एदि स्कूल गी अंगांग सिंसिदा प्लास्टिक बैग की महत्ता अखोइ कैरी बैग सिंसे क्लॉथ अमसु अखोइगी न्यूज़पेपर ना सादुना एक्शन अखोइगी जोन दुंगी मखादा लेरिबा स्कूल सिंसिदा पांगथोकजगनी स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की महाइरोय नुपी मचा अमा लेखिदबगी अचुंबा लंगला लंजिन पुथोकनबा जेएसी की मियोय मापन न साबा कांगबु अमंगसी मणिपुर की गवर्नर उनदुना मेमोरेंडम पिसनख्रे जेएसी की मियोय सिंगना गवर्नर उनदुना थोगलकलबा मतुंगदा थांगमैबन मैस्नाम लेकाइदा पाउमी सिंग उनबा अमदा जेएसी की कन्वेनर एल ज्ञानेश्वरीना थासी की तांग मंगादा जेएसी के सीएम ग उनरबा मतुंगदा सीएम न पिरकपा थाजबगी मतुंग इन्ना महाइरोय नुपी मचा असिगी मिसी ग मरी लेना जेएसी ना चंगसिलखिबा खोंजंग अदु थासी की तांग 15 फाउबा नुमित 9 की ओइना लेपतुना लाखिबनी अदुबु ngasi नुमित 3 नि हौख्रबा फाउबा लैंगा की माइकैदगी सीबीआई दा सिनखिनबा दरकार लेबा डॉक्यूमेंट सिंग सुना लखले हाइबगी वाफम लेते मणिपुर लैंगाकना जेएसी दा थारखिबा मतम अमदि पीखिबा थाजबा अपीबा मतम गी मनुंगदा थबक तो ओंथोरक्त्रबदी थंगनबा नुमितगी मखल मखा कयागी अकनबा खोंजंग सिंग चंगसिलगनी हाइखी गवर्नर नसु स्टेट की माइकैदगी सीबीआई दा से थागिबा लेरे अदुबु मदुगी रिप्लाई लाक्ट्री हाइमाना अमुक हन्ना स्टेट की माइकैदगी अकनबा मवंगदा सीबीआई दा कोई सी अमुक इरानी अमसुंग से थारनी ना हाइबी हवी विक्टिम फैमिली की कोई मजिस्ट्रेट अमना लौगदबा 164 स्टेटमेंट सी लौगदबा सी मसिम तंगदी ऑनरेबल मैडम ना मसिगी अमतंग अकनबा मियंग चंगबीवना थमजबा मतमदा माना अखोइदा हाइबिरपसी हजिक सीबीआई ना पाइरगा सीबीआई ना पाइरबा मतमदुदा
160 पोर्सी लौबना फगनी मणिपुर पुलिस की माइकैदगी तौरगा चथरगा 160 पोर्सी स्टेटमेंट सी लौरगदी असुंबा फंगद्रा फंगोद्रा हाइबदी खरा थाजबा वाटपा हाइतारेको अदुना सीबीआई ना पाइरगा सीबीआई दा 160 पोर स्टेटमेंट सी लहोलसे ना हाइबिहो ngasi asi leibak asigi mafam ataida National Animal Disease Control Program for FMD and Brucellosis and National Artificial Insemination Program launch tawbagum Bisnupur District ki Krishi Vigyan Kendra dasu program asi ina Manipur Lok Sabha gi MP Dr. R.K. Ranjan na launch tawkhre program asi leibak asigi oina punna Krishi Vigyan Kendra Chatrukatara tarukta launch tawri Krishi Vigyan Kendra Bisnupur Utlauna Sinduna Bisnupur District ki Utlauda leiba Krishi Vigyan Kendra Utlauda pangthokiba thauram aduda launch tawduna thauram adugi chief guest ki warol piraduna Dr. R.K. Ranjan na makhata na hai ngasi launch tawriba program asisu laumi singi damaktani laumi singi punsi amasung selthum gi fibam asi labuk mahi marong amasung sa sanda depend tawduna hingba maramna laumi singi fibam hiram khudingmakta fagat haningbadagi Prime Minister na leibak sinba thungna laumi singi damakta asigumba program asi haudokpani haiki ngasi gi thauram adu ki saruk ama oina awareness program amasu pangthokhi भारत वर्ष से पुंगंग मपुंगवा नेशन मोदी ने सुयाम तो इन हाई पुंगंग चापतना भारत चापत यारोय इन हाई पुंगंग लंबी प्रजा मपुंगवा अदु मोफमदा फाइदगी मरुवरी से डोमेस्टिक एनिमल्स इन सिटी कैटल्स इन सिटी मसी न्यूय बगल वेना हिंगिनबा अमसु मदुगी कानाबा लौनबदौता न्यूय बगी मिनुंसी अदो सा संससु एकोइना पीदनबगी अचौबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमने लौजनी पुंगंगी सेल तुंगी लंबीदा लौ सिंगु हाइरिबा सा संसिदा मपुंग ओइबनिना ngasi honorable prime minister na masi launching program asi tawbani adura khoi khudingba masi thawai yauna yausalaga mai pakna hona ba habisina thamjariba pandam adu oigani Department of Education S Science Unit na Sinduna Nifumathoirak Suba State Level Student Science Seminar 2019 ngasi pangthokre Seminar adu Periodic Table of Chemical Elements Impact on Human Welfare haibahiram asida Imphal gi Gandhi Memorial Hall da pangthokibani Chahi khuding ki pangthokpagum National Council of Science Museum New Delhi gi mityang makhada Manipur gi Department of Education S ki Science Unit na Sinduna Seminar asi pangthokpani Seminar asida class 8 tagi 10 faubada leiba mahairoi kaya saruk yakhi ahan bada district natraga zonal level da pangthoklaba matungda mahairoi tarataret khangatuna ngasi state ki thakta amuk pangthokpani loina state level ki thakta makok tarakpa mioi sing adu chahi asigi November 6 ta Guwahati da pangthokadaba national level science seminar da Manipur gi mahut sinduna saruk yagadori bani Matang swai se break amalauze break ki matung da Modi government ki ani suba term asigi ahan banumit chamada khwaidagi mai pakhiba si article 370 lauthokiba sine haina Union Minister Dr. Jitendra Singh na phongdokhiba ki pau amadi Manipur amasung malim ki tongan tongan be ipau sing puduna lakjage Impact News pu mi engta duna lebi mayam bo mukhana taram na okchari bulletin asigi makhata ba pau miyam da pizari Modi government ki ani suba term asigi ahan banumit chama asida khwaidagi mai pakhiba si article 370 lauthokiba sine haina Union Minister Dr. Jitendra Singh na hairi Jammu da pangthokpa paugi mifam amada saruk yaraduna Union Minister Dr. Jitendra Singh na makhataraduna hai Jammu and Kashmir gi miyam gi importance adu bukhallaga Modi government na article 370 asi state asidagi lauthokhibani article 370 lauthokiba sina state asida industrial growth employment generation amadi health sector da anoba improvement ama lakhanbata natana mafam asigi miyam da family rule dagi ningtamba fanglagani haiki Yumda yokpa sasan singda naganba foot and mouth disease amadi brucellosis hairiba laina makhal sing asibu mapung fana muthanabagi pandamda ngasi Prime Minister Narendra Modi na National Animal Disease Control Program NADCP Uttar Pradesh ki Mathura da haudokre hairiba thaurang asina yumda yokpa sasan sing haibadi
ok hameng iro yauna sasan million chawngagi mathakta leina asidagi ngakthoknanaba hidaksing kapthoknabagi pandam thamli kumjali singani ga supna kunga mari faubada haibadi chahi mangagi oiba thaurang asigi damakta lupa koti lising tarani thoiga chatruk yangkhaini thoi thadagadawri thaurang kumjali singani faubada foot and mouth disease amadi brucellosis hairiba leina makhal asi mai pakna control topani Uttar Pradesh ki Mathura da pangthokiba thoramaduga mari leinana Prime Minister Narendra Modi na ngasi National Artificial Insemination Program amadi Babugar Sex Semen Facility su haudokibaga loinana leibak asigi punna district chatruka marfutareta vaccination and diseases management artificial insemination and productivity haiba hiramda chathagadoriba krishi vigyan kendra workshop amasu haudokhi Indiana miyoibada aki tuchungba pohaliba terror group sing amadi makhoibu pukning thaugatpa singi mathakta achekpa warepka loinana akanba thabak lokhatminanaba matam oire haina phongdokhre Geneva da pangthokpa United Nations Human Rights Council UNHRC gi warol piraduna Ministry of External Affairs Secretary East Vijay Thakur Singhna miyoibagi hakkanbagi mingda political agenda puthokliba ISRC की प्लेटफॉर्म लाना सिजिनरी पसिंगबु मालेम की लेबाक सिंगना मसक खंगफम थोई अतोप लेबाक सिंगदा लेबा मिसिंग यामजदबा कांगलुप सिंगी मियोइबगी हक की मतांगदा वा ngangnanaba hotnaribasing asina makhoi masagi leibaktagi hairiba miyoising asibu namthaduna thamli otpi neibibagi thabakti makhoina tauraga masabu awaba taraba mi ama oina uhananaba hotnari haina mahakna makhata na haiki Pakistan Foreign Minister na UNHRC da pikiba statement adugi paukhum piraduna Permanent Mission of India to UN gi First Secretary Vimars Aryan nahai Pakistan na sasinaba aranba wafam kaya forum asida phongdokhibada India na angakpa faude Pakistan na border lana chatharakpa terrorism gi oiba thabak thauram sing adu India na maru fangna muthatnanaba hotnabani Pakistan gi Prime Minister Imran Khan fauba anti-India oiba statement phongdokhiba laikhrabani haiki Hauzik sanabagi pau 25th Senior Women's National Football Championship Arunachal Pradesh ki Pasigata Chief Minister Pema Khandu Amadi Union Minister of State for Sports and Youth Affairs Kiran Rijijuna saruk yaduna haukre Championship asigi ngarang ahoba numita sanakiba ahanba match ta Railways na Mizoram bu Panjel Mari suinoda maithiba pikre Championship asigi ngarang sanakiba topa match singda Assam na Andhra Pradesh bu Panjel mapan suinoda Bihar na Karnataka bu Panjel ahum suinoda amadi Madhya Pradesh na Haryana bu Panjel ani amada maithiba pikhi numit tara mangani chathagadaba event asida team kuntrana saruk yari Taranipan Suba Boys and Girls National Junior Wushu Championship ta saruk yarugadaba Manipur team ngasi Chandigarh gidamakta Imphal thadokre Punjab ta laiba Chandigarh University gi indoor stadium da tha sigi taramanga dagi kunfaubada chathagadaba championship aduda Manipur gi junior boys and girls Taulu da sanaroi mari youth boys and girls Taulu dana sanaroi ahum Taulu kungfu masana da sanaroi anina saruk yari championship asida Sansau Masana gi junior boys and girls ki masana da sanaroi taruk Sansau youth boys and girls ki masana da sanaroi ani anina saruk yabaga loinana Manipur team asigi Talau gi coach T.S. Binapani amadi Sansau gi coach na Kamai Kalanguluna oibaga loinana Taulu ki team manager Ais Dementi amadi Sansau ki team manager na Ais Omega yauna ngasi khongchat laduda saruk yaki ngasi Khumalampak Sports Complex tagi Manipur gi team asigi lamthabagi achamba thauram aduda IPSA gi president Joy Chandra Konthauzam organizing secretary W Vasan amadi member S Druba amadi Wushu Association of Manipur gi masak nairaba miyoi kayana saruk yaki Team mayang competition tawba matamda overall team champion oiraktuna lebak asigi mingchat porko oisinu amadi aikoi gi chapiriba coaching na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯁꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯚꯣꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IPSAꯅ International Peace and Social Advancement IPSAꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯤꯞꯁꯟ ꯁꯦꯔꯃꯣꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠꯀꯤ ꯏꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ 135ꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠꯅ ꯂꯨꯄꯥ 5,500 ꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯄꯤꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯅꯕ JACꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9ꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ